Guys, mina ngimuntu omuhle ngingazi nje ningizodwa ukuthi ngahlanisa ubabani stemad. Okay. Shithi mina ngikhule nje ukukhula kwami hayi phela ngize ngikhule kakhulu mhlawumbe gcina grade 7 ehem. Khula kwami ngakhula ngihlala noma ngoba uma abantu baba bengasathandani. Naze nani guys usinje lento uyovakasha kababana yonke nje lonto le mina ngingani kanjalo. Ngihamba ngoJune ngiyovakasha ngoDisemba ngiyovakasha yabona nje. Shithi benginakho vele ukuthi mengifanele baba ngikhale ngithi akashada umaya yabo ngisayingane phela nami yabo ngikhale ngithi ngicela ashada umana indaba mina abangani bami banabazali bashadile indaba mina umana benoma bengashada bonke lonto leyo nginga understand vele ukuthi ngemhlabeni nezimo shithi sengifunda grade 7 ngahamba ngoJune ngavakashela baba ngabuthosi baba nazobe kune farewell esikoleni cela nje ngiphi imali labo lapho ngiplane kahle kwakusangenisa lento ukuthi ugundele emaceleni uluke la sizonza leso style ekhanda gqole crop top enensephi le he qoy ujean shemusi wa jean lo 5 roses yes imbale enhlanu yebo imbale enhlanu bese gqole izicathulo lezi yabo lezi eboshwayo la nentambeni ngiyebo ngithi nje ngoba phi ifindo lilela hlula abazali bami ngapha labantu bapha ngifundile umshado ngene hem yebo ngithi ngogqoka kanjani ngedlanga shothi fika babana ezo introduce intombi yakhe ngiqongene ekamereni siyabo hayi nje uthi ngihamba nosisi la nami ngiyambona futhi usisi muhle omgahle usisi uyabona nje athi na ntombi amahle lenganyama amahle usisitombi lo ngiyabona usijabule ngigazi mina vele nje nendawo hayi wena usihlala nje sinomsisitombi ke mhlawumbe isonto lonke kwathi ngolesihlanu leyo sonto ngangade ngifike ngalo mina ngoba ngangade ngifike ngolesihlanu sivalile yabo ngolesihlanu wesonto lokuqala ngikaba bana sihleli sibuka TV bese mina ngilokho ngixoxa ngefarewell yami ukuthi ngifuna nje izinto kanjani athi nontombi hawazi wangikhumbuza baba kasibani yazi nganyami nami ya kwi-farewell ngizothanda ukuthi gqoke kanje hayi nami ngijabule ukuthi awusisitombi nengane ngangami shuthi sizofika izovakasha phela nginga-understand ukuthi yabo shuthi izofika izovakasha ke sixoxe indaba ze-farewell rawa ayasho isisitombi ukuthi ingane ngeyivakashi ngikavakasha kababayo naye ngithi hayi ngi-understand leso sinimani sincane nakhona futhi ngithume kuya ngokuya mfena athi babana nizohamba ke nosisitombi nothenga lezi zinto ezincane othi iPhone kwa vele phela i-farewell izobe ngoSeptember ngenithenge yonke into manje hayi ngijabule ke nami ngihamba nosisitombi osePinetown sisitombi okay sambe meswa laba basilinga imali ukuthi angithengele izinto vele nje uma yazi umphapha lento uthi ungihambisa nentombi yakho okay fine baba bathi ngingamtshela uma ukuthi ngihambe nosisitombi angibothi ngihambe naye okay sambe nosisitombi mesifika usisitombi wangenzelani umbonise nabantu phendana okay fine vele sengihamba ngokuthi ngiyazi ukuthi ngiyothatha nesitolo lezo yini ngisithatha iskipper sinensephi athi system bayingeke leskipper lesi asikhona ngesihambisana nalo jean kodwa manje uyasithatha nxa kanjani manje angithekele nina akazi ngangimumbu ke matric dance lento ngiphatha yabona amavesi la agqokile amantombazana omcubu ablue hlambe mina lami pink guys nezwa yini vestel pink ma angithekele vestel pink untombazana angithule bese vela ngeke ngisho ukuthi angithanda ngifuna ukuthiwa ngilengane le yabo athatha iskipper sinensephi mfethu Jina 5 roses athi no. Angithi nje amasetha u3 emnyama, egrenata nepink bathi uzowashintsha. Uyabona uzothi ufika kusengigqoke lemnyama. Ta eminji bese uqoka le grey bese kuye bishik gqoke le pink. Guys azothi angikhale yo ayibothi angikhale. Ngithule yazwana ngibasele lapho baba mfethu usinikile imali. Usinikile imali usangise athenga ingubo. Kodwa manje yena lezi zinto ngilokho ngithi ngiyayithanda. Yena uyayithatha yebo kuyisathu uyayithatha kodwa akayithatheli mina akayithatheli mina ma enza yini heybo wenze njani manje ujini wawuthatha kodwa futhi wayengawuthatheli mina ngoba mina ngizokele masayitha ama3 so okay ngithu sesobheka icathulo ntombazana nje angithi amaseng yep ano love lapha phambili love uphoze usala wodwa then lezi u4 yes hampe icathulo ngangithe ngiyayithanda ezinentambo wayithatha futhi nazo silokho sikhokha kulezi zinto silokho kusengizona izingubo sengilambile yabona ke nami phela sengilambile kongisangidla KFC naye futhi hayibo sidlule KFC phela ngimqhwebe sisitombi sengilambile athi hayi ngiyakuzwa
sadlula apostol siyaphi hibo mama sihamba salo kuseno Cambridge futhi yes sihamba se Cambridge wangola isiko esibrown ntombazana bese ngibhanana no3 ne3 angaxoza lapha uphathela abasekhaya sofuna nje eminyango asihlala phansi udli ngathi uba sengisuthi ngiright ngeke mina ubaba wami enginika imali ukuthi ngithenge ingubo ngidle wena uzongidla isiko esibrown nobanana ngathi nje sengisuthi bathi mina ngiyaqhenya mina ngiyesa ngathi nje ngamane ngiqhenya ngamane ngiyesa ngeke mina ngidla isiko ephanisana nobanana ephandani mekudlula umuntu ongazi ngizothini la ngathi nje ngisuthi wathi ngiyayisa mina ngayithulela nje mntanami wathi ngimphelezelele ukwenza ikhanda ngathi okay wathi manje awudli ngathi cha ngiright wathi usibhanana wakho first comment ucathi ubazodla ubhanana ephandani mina shema ngazi kahle abuzanga elangeni angudlanga futhi lo banana mina sazobona nawe umuntu wahamba ukwenza ikhanda wena nje style nje lento le bacabacabacala yona ngiyabantu hayi liya manje wabacaza lento ayibacaza ikhanda mfethu sezwa yini babuze ko sisesalona ukuthi hayi ingane nginenwele ngibekela imesh ukudonsa nje ngeluka athi babuze le salona hayi ingane yona yenza ukuthi sele hama sengicishe ngakhohle cela ningigundeleni impunculo hayi ba yabona ba ha mashuthi ngiyashona okay ngibeke isitulini usisi athi angikhomba umuntu efuna ukugunda njengaye ngithule athi uma khomba phela mama umuntu efuna ukugunda nathi angifuni ukugunda athi makhe hayibo lo hayibo musani bamgundeni ayathanda ukugunda angithanda ukugunda yazi phela ngosizi basesaluni bazwenza into evele enemali yabo ukuze bezohola bona bangigunda egazi ngigunda ngikhala mini embezi nezona uJune manje kuzoba i-farewell ngo-September, June, July, August. Azikhini le sazokhula lapho nazwani ngisho i-ultra ngange ngiluke lapha nazwani imbungo egazi ngakhala nazwani asibasesalweni phela bazi siwamthulisa emawakhe mthulisa hey nini wangivalela kanje mntanami yabona lento lo uthi uzivalela ingane ekwapheni ngamenzani engamluma ngithi angisuki ngahlala ngezinyo ngabambela ngahlala intombazaneni ngezinyo nezwa yini kwaba ngibuzanga elangeni sebengikhonje vela ncane ngithi nje baca ha ewathi ngisisakaza ngamazi ngiyamdedela ke manje ngoba phela ngeke ngimlume ngishaye ikhanda yabantu ngilokho ngithi amazinyo lakhe ehlangana ngazi yabo ukubona makuliwe bese bakushala ukuthi uyalumeka yes nami ngenza kanjalo ngiqinisekile uma ngathazi ngiyaphuma kule ntombazana bangigunda nezwa yini inhliziyo ngingafuni lutho ePine Town sathi siphuma nje esaluni wathi sihambe sodla sayokhisha usesodla phela iqaleni ungidla isiko ufuna ngilitho kwesinobanana futhi usecabanga kahle ukuthi iyabhedela lento yakhe sihambe se-chicken licken mase chicken ngisaba chicken licken ufike kube ile ndawo ufika kanizothenga bese ngaphandle kube le ndawo kasemnyango nake mase kukanjalo masifika nje lapho ngasekhoneni khona ubhuti ohleli ningane njengane ngangami athi asamse kulaba abantu bayabazi ngithi mina okay asambeni masifika ingane ifika imhage yake nangumama mama okay nobhuti futhi asukuma mhage bese ingane yangibingelela sibingelelana yazi nawe ingane ukuthi vele nje zithi ibunana khona mezi ku-HIO zithi ibunana kuba kusibili sishalana amasayini yena okay kama lentombazana uSibahle okay Sibahle asho ukuthi usystem uthi Sibahle nawo amahlelo ngangihlezi ixoxela ngaye ngisho usystem bexoxa ngami kodwa indaba ngezinto ezibhlungu kanje ukuthi bexoxa ngami kulungile nginandaba la yabo le itule ezu4 athi sitombe mina ngihambe ngiyohlala ngala ngithi mina hawu ngoba nathi ngoba kule situlo bazobeka ikhwama hawu guys sekungahlala ikhwama nosihlale mina shuthi mina ngizohlala ngedwa athi hayi uzohlala lapha nje lapha ya wedwa uzokuthengela ukudla kwakhulu anginandaba inkosi yami ngizohlala ngedwa vele ngizodlake okay ahamba odezwana ngizofuthi ukukhuluma ngama-friend ukukhuluma ngenyama amabhanisi yonke le nto leyo fika ukudla usisitombe ngwelisela ibhanisi elilodwa ayingiqale ngingadli bakuvula ukudla kwabo sayi ngisale nama-friend ami nenyama athi hayi idla ntomba kukho kunokuseza guys shuthi ngisidodwa ngale ndlela singadla ibhanisi nje lodwa ngishibi nalutho ngahlala mntanami ngengizona ngase ngilambe ngempela-ke ngalidla-ke ibhanisi lilodwa ngasho futhi usungomiwayo futhi untombazana aza kanzanga nje izinto zabanzima walontunjana nje wangipha kahle idrink bangithelela idrinki ngaphuza kwa-right aqeda ukuphuza sahamba mesihamba safika kababana ubaba athi ngigundeleni ngithi mina ulontunjana usisitombe uthi angigunda asho ulontunjana asho usisitombe ukuthi hayi bo mina hayi ngoba engigundise ngenkani khona ingane beyogunda lapha esaloni
ngasazi nami sengihalela ukuguna ngoba inganishilo ukuthi izoqolela ikepisi le kufike ikepisi bese kuba khona inwele la ngemuva kasi ngayazi noma kepisi mhlawumbe libhala ubhabhi la dotho ubhabhi bese la ngemuva le manje athi system nje nami ngithanda lezo zinto ekanjalo hayi baba bami into enjalo ngiyithanda ubaba uyazi mina ngiyakhuluma into bengayithanda ngiyithandi hayi ke Sistombi ushilo ukuthi lo uyayithanda le nto lathi baba ngiyakuzwa lokho ngicela ukhiphe ingubo ke ngiyibone ngithi ngiyokhipha kuqala phela plus ngifuna ubaba abone ukuthi Sistombi ungigila igodi hayi ukuthi Sistombi akhiphe kuqala mntana mina ingubo khipha yonke into ade ngithe ngiyayithanda mina ngizithandela mina asinazi ingubo uthenge kahle nje amahle wala washa ngacima kwasala umlotha hayi bonke ngisho mina sibaba hayi khona izinto ongayibonanga ngiyikhiphe lezi ngoba siba wathu lo Sistombi na ke lezi ezasibahle nje zokuhlala ekhaya ngoba inguba kasenazo guys inhliziyo yami yazi amanye ababhlungu semthamo ukuthi okay fine uma echazela ubaba uthi ezasibahle zokuhlala ekhaya shuthi uthi mina ngingakwi farewell ngengubo zokuhlala ekhaya wow ma mina ngiyakwi farewell ngengubo ezingahlala umuntu ekhaya shuthi kazi zongihleka ingane shuthi nanoma yiphi ngani lapha izobona ukuthi lezi ngubo ezokuhlala ekhaya kathi umlomo wami meya wakhuluma la kube wonakela waveza iliphu zaselonto zase chicken licken ezengubo zonke nje indawo esihambile waveza zonke iliphu kathi unamanga lo lonto njani waphatha nokudla ngathi nje mina ngilathi angifuna inyama yase chicken licken ngidle kakhulu emini plus no sawot angithandi ngicela apheke ngoba ngifuna ukudla baba ngafuna into ezongenza ukuthi ngingahlali kahle sayike sicela uSistombi apheke ngoba amasi ngiyawathanda ngathi nje ngicela apheke ukuphutha ngoba ngifuna ukudla amasi wangibuka emehlweni ngathi nje ngicela amasi walipheka mntanami uphuthu wathi nje la eqeda ngathi kuduze isigubhu samasi kabili kathi asingathi asemancane amasi angeke ngikwazi ukwadla uphuthu uzoma kakhulu ngicela ngiphekele ukhari yaqala phansi intombazana futhi ngifuna wenkomo yaqala phansi intombazana defrost inkomo nje futhi ngisho athi defrost iyaphuza ke nje ukuvuthwa ngathi nje kulungile ngizoyilinda ke bengibuka TV ambo intombazana iyaphampa ngathi unamanga lokuncane lokho ngisazomnyisa mina hayibo lento ayenza kumina unamanga lo qeda mntanami sahlala nje wathi ebusuku ngalala futhi mina naleyo nkomo nje angidla ngoba ngasheshe ngayilalela asesekusani savuka ke nje sahamba senze izinto zasekuseni sadla sageza wala mina ngangidlalezwa ngizule ngibuye ngimhlophe qa ngathi Sistombi akayifundi le nto le Sistombi washintsha amashida ngazi ngathi idlozi lakhe lento zishintsha amashida ukline kube clean endlini ngoba ngalelo ngahamba ngodla ligcwala bhodlela mntanami buya amashida amhlophe ngathi uba unamanga ukubona makuthiwa uyabona lezi ngane kuthiwa uzogeza wena manje uthi okay ingene ngubeni sakuhlala sangincika kanje mina ke lo mntanami kangene ngubeni eshidele emhlophe nenyaweni njalo egcola isibovu ngathi nje ngizohamba athamba ogaza ngathi uzohamba ngiyogeza lokho ngipheqa ingubo ngomotho inyawo zami sezihlitha ukuthi idust isale la kwi khavu ngizithulele nje yazi baba wangena night shift shuthi sisazoshikishana ngoba vele ayithandani athi amahle wena wara ungena njani eshidini emhlophe nenyaweni nje ngithi mina bengitshothi inyawo zami seziclean ngoba kade nje ngidlala yabo yonke lonto le kade ngisho ukusho ngosofa bengitshothi idastisale ngosofa angithethesela ukuthi mina shuthi ngigeza ngosofa cha ngigezi ngosofa kuthi bengizaba ku TV nalabo futhi ngilokho engizithi tent ukuze yabo ingcola kuzosala athi lo namanga kakhala uyabo mina bengithi manje sizofaka Sistombi ngilale phansi ngathi unamanga ngifuna ukulala embhedeni yabona mhlawumbe kwawupast 5 ekseni unamangalo hamba ukuthatha ijuice ngangishesha kuvuka nani ngathi ngizabona ingane zama nje zashesha ukuvuka nje ingane yashesha ukuvuka thatha ijuice efridgini ngayithela nje embhedeni kwakathi ngichamile mntanami ngathi mangiqeda lapha kusuka ngolala ngezantsi ngiqala ishidi ngangcolisa ngingena ngesibovu qeda lapho ngathela ijuice ngathi ngichamile wathi mafika nje baba ekseni uthi intombi ngilalisa kanjani eshidini elinomkhamo wara ngathi nice zakhala ke manje kodwa ithi impela intombi lokho edina kuntombi nje lokho edina hamba untombi aphinde ovakashela ingane yakhe ngimtshela mina baba kwenze 1 no 2 no 3 no 4 kanje baba aqala ngangikholwa ke athi ngingane ingekho right Sistombi mina ngimthandi yabana vele nje siphathana ngasho noSistombi uthi ngathi ayikho right ngithi okay baba futhi baba khetha Sistombi okudlula mina ngathi kulungileke kodwa nje insuku Sistombi ekuhlala kumina nobaba nje ahambe ubaba emsebenzini baba mezohamba emsebenzini ebusuku mina ngahambe ngolala kaAnti ezantsi ngilokho ngibuka nje lapha kaAnti fethu umuzi kaAnti
yabo umuso nengane eziningi khona endala nginami khona ezincane nje nami kuningi njalo mekudlala masigcozi kuba ukuthi kuzoba khona mama nobaba kodwa mekukhona mama nobaba bazoxabana ngoba ubaba usuke efakeni intombi endlini bese leyo ntombi ishiya something ngathi oho kwathiwa ubaba ngitshothe uzobusa isitombi ngathi okay tshontsho braba antina tshontsha masokisa antina maphinda anti wena ngahamba kanakho endlini kababa wafikisa isitombi nje yabo iphenti ngilifakile lapha ebathroom ngilibeke nginikile nje lapha ngimanzise kahle ngalinya khona kuzobe ngathi lisanda kuwashwa yabo shuthi nomnikazi walisanda kuhamba manje amasokisi ngafaka edroweni ubrana ngawufaka edroweni ngathi mangiqeda nje ngakugeza bese isitombi sacela ngithatha amasokisi ami edroweni hamba ovula isitombi edroweni mefika ha now 32B wabra naka amasokisi entombazana angayazi ngambona ukuthi uyafutheka akuvumi ngisho ahlali wazonginika amasokisi ngizaqoqa amasokisi ngahamba ngoyihlalela wese isitombi uyamazi sisinondo ayaqala ethi angimazi ohona yabo sisinondo lapha phezulu ufikile lana nosizama kodwa sisinondo uhambile futhi wasalisizama